Inshuti mukomeje guhitamo ibiganiro byacu turabasuhuje aho muri yose ku isi tubaha ikaze kuri Rwanda Today Hope. Reka duhuze umurongo wacu na radio Ijwi rya Amerika maze tubagezeho amakuru y'Ijwi rya Amerika mukunda muri benshi ntimucikwe. Iyi ni radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Abaturage basake muri Kivu ya ruguru baracyatinya gutahuka, ariko bamwe bagiye ku manywa gucuruza bagasubira kurara mu nkambi. Dukuraga ibijumba ikaruma tukabizana twabigeza mu nzira yaduyi tukamuhamira ifuru, tukabizana twagera muri bene wacu, ubwo bariyeri ya mbere ikaduca amafaranga mirifuri, ya kabiri ikaduca ikidomoro cy'ibijumba, ngo tukamuhereza n'amafaranga kugira ngo tugere mu soko. Uyu numwe mu baturage basake yasemuwe n'umunyamakuru Jimmy Shukrani Bakomera. Ni mu mwanya mu makuru arambuye. Izindi ngingo z'ingenzi: mu Rwanda imiryango y'abayobozi bakuru bo mu rwego rw'amagereza bafunze irasaba ko barekurwa, naho Australia yashyizeho itegeko rica imbuga nkoranyambaga ku bana batarageza ku myaka 16 y'amavuko. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Uganda. Imvura nyinshi yateje inkangu mu burasirazuba bw'igihugu, ingo 40 zarengewe n'imisozi yaridutse. Ibindi kuri iyi nkuru Diane Nininahazwe. Ishiramwe ritabara imbabare ku isi kwahuje ritanga ibitigiri rivuga ko bishobora kwiyongera umwanya n'umwanya kuko hari benshi bakiriko bararondegwa. Leta ya Uganda nayo yabwiye ibitangazamakuru bikorera mu gihugu ko bivanye n'abakironderwa abahitanywe n'imisozi yasenyukiye ku mazu yabo bashobora guhava bagera kuri 30. Hari abo leta yashoboye gutabara naho itatangaje igitigiri. Ikimenyesha makuru The Daily Monitor cyo muri Uganda kikavuga ko abatabawe benshi ari abana. Muri rusangi imisozi yasenyukiye ku mazu 40 yo mu bigwati bitandatu byo mu karere ka Bulambuli. Aka karere gaherereye mu buseruko bwa Uganda na karere kari ku birometero 280 uvuye ku murwa mukuru wa Uganda Kampala. Karakunda kuvugwamo isenyuka ry'imisozi kandi kagwiriyemwo amararo y'ibitungwa n'imirima. Abategetsi ba Uganda bijeje ko bagiye kugarukira barokotse no kubandanya ibikorwa byo kurondera abo babakiri munsi y'ibibomoke. Abamenyesha makuru bari ku rubuga batangaza yamara ko ari ibikorwa bitoroshe kuko imvura ikigwa ari nyinshi, amabarabara nayo akaba yuzuye ivyondo. Hagataho ibiro vy'umushikiranganje wa mbere muri Uganda vyatangaje ibihe bidasanzwe mu gihugu cose bivuga ko isegenya y'imvura yononye amabarabara menshi yo mu mihingo itandukanye y'ico gihugu. Tuve muri Uganda tujye muri Australia. Inteko ishinga amategeko yemeje itegeko rica abana bari munsi y'imyaka 16 y'amavuko ku mbuga nkoranyambaga. Rizatangira gukurikizwa mu mpera z'umwaka utaha w'ibihumbi 2025. Ribuza sosiyete z'ikoranabuhanga nka TikTok, Facebook, Instagram, X yahoze ari Twitter, Snapchat n'izindi nyinshi gufungurira abana za konti. Sosiyete izabirengaho ishobora kuzahanishwa ihazabu y'amadolari ya Australia hafi miliyoni 50, ni ukuvuga nk'amadolari y'abanyamerika miliyoni 32. Imiryango irengera uburenganzira bw'umwana yo muri Australia yarwanyije cyane umushinga w'iri tegeko. Abaturage byibura 77% cyane cyane ababyeyi bo bari bawushyigikiye. Ku rwego rwa politiki, Minisitiri w'Intebe Anthony Albanese nawe yarawuri inyuma n'ingufu nyinshi. Kuri we imbuga nkoranyambaga zibuza amahoro kandi ni ibikoresho byo gushukana no guhohotera abana. Iri tegeko ni rimwe muri make akomeye cyane ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa baguranye imfungwa. Ni Abanyamerika 3 n'Abashinwa 4. Amerika yatangaje amazina y'abayo. Mark Sweden yarezwe ibyaha byo gucuruza ibiyobyabwenge, Kylie na John Leung bo bashinjwe ibyo kuneka. Ubushinwa bwo ntibwashyize ahagaragara amazina y'ababwo. Impande zombi zemeza ko abazo ba buri ruhande rero bari bafungiye ubusa ko nta bimenyetso byemeza ibyaha by'abafunze.
Amerika n'Ubushinwa bari bamaze igihe baganira ku kibazo cyo guhanahana izi mfungwa. Perezida Joe Biden na mugenzi we Xi Jinping banakigarutseho ubwo bahuriye mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubuhahirane mu karere ka Aziya Pasifika yabereye i Lima, umurwa mukuru w'igihugu cya Peru, kuva ku itariki ya 14 kugera ku ya 16 muri uku kwezi. Noneho amakuru mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Imiryango y'abayobozi bakuru bo mu rwego rw'amagereza bafunze irasaba ko barekurwa, ivuga ko bafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Eric Bagiruwubusa aratubwira abari bo n'intandaro yo gutabwa muri yombi kwabo. Abo bacungagereza icyarimwe n'abayobozi bakuru ku rwego rw'amagereza bafunzwe ari batatu. Felix Kimararungu wari umuyobozi ukuriye amahugurwa n'imyitozo mu gashami kita ku ofisiye kazwi nka kadete mu kigo cy'amagereza Rwamagana, na Charles Kwizera wari umwungirije kuri uwo mwanya. Hari kandi Patrick Mugemana wari umuyobozi wungirije wa gereza ya Rusizi. Bose uko ari batatu bari ku ipeti rya superintendent, ni ukuvuga nka majoro mu gisirikare. Mugemana na Kwizera bari barandikiye amabaruwa umukuru w'igihugu basaba kuva mu kazi, kandi bari bamaze amezi 4 baratashye nk'uko amategeko abiteganya. Imiryango yabo ikavuga ko urwego rw'amagereza mu Rwanda rwabahamagaye rubasaba kujya gufata ibisubizo, bakihagera bahita baburiza imodoka bajya kubafunga. Bafungirwa Rwamagana mu kigo gitangirwamo amahugurwa n'imyitozo ku rwego rw'amagereza. Umwe mu bacungagereza ni umuvandimwe wabo waduhaye amakuru, yadusabye ashimitse ko twamurindira umutekano. Bafungiye aho batazi igihe bazamarayo, batazi icyo bafungiye, ijambo bababwiye ngo icyo bafungiye nuko mubanditse basaba kuva mu kazi. Ubu rero byatucanze, twaratabaje, twashatse umwavoka kuri nk'umuryango yabo. Umwavoka yandikira Sidi, yanze kumwandikira Sidi amusaba na audience, aranga amwandikira ibaruwa asaba kumenya ikibazo cy'abantu n'uko barekurwa, ntibamusubiza. Iyi nkuru Ijwi rya Amerika imaze iminsi ikoraho amaperereza. Kubwo uyu wahamagaye Ijwi rya Amerika mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, akemeza ko abavandimwe babo bafunzwe mu buryo buhabanye n'amategeko. Tuzi bafunzwe ari abasivile, ese bafunze mu rwego rwa RCS, ese RCS ifunga umuntu batandukanye nawe amaze amezi ane batakimubana kuri payroll. Ivyo bintu rero mutabarize, muturwaneho, abantu barimo bararengana. Abafite ababo bafunzwe bagasaba ko ubutabera bwakora akazi kabwo aho kugira ngo bakomeze gufungwa mu buryo bita ubw'amaherere. Icyifuzo ni uko abo bantu bacu barekurwa bagahabwa ubutabera buboneye, ubutabera butari butabogamye. Niba umuntu afite icyaha nashikirizwe inzego zibishinzwe, hanyuma akibazwe ku mugaragaro, akisobanureho. Abagabo bafunzwe hafi ya bose bafite abagore babo nabo bakiri mu mirimo. Imwe muri yo ifite aho ihurira n'umutekano. Uwijwi rya Amerika yahamagaye imubaza kuri aya makuru, yateza amatwi ariyumvira, arangije akupa telefone ye ngendanwa. Kuva ku gicamunsi yo kuri uyu wa kane, Ijwi rya Amerika yahamagaye Madamu Therese Kubwimana uvugira urwego rw'amagereza mu Rwanda, ariko ntiyatwitabye, ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje. Ukuriye amagereza mu Rwanda General Vedaste Murenzi n'umwungirije Madamu Rose Muhisoni, bombi twabahamagaye ntibyakunda ko tubavugisha, nta n'ubutumwa bwacu basubije kuri iki kibazo. Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu itegekwa na Bwana Vincent Biruta nayo twayigerageje, ariko ntibyadukundira. Izi nzego zose twashatse mu makuru ntiziboneke, igihe cyose zabishakira icyo zadutangariza twakibagezaho mu bihe bya vuba. Abaduhaye amakuru bakatubwira ko abafunzwe uvanyemo Kimararungu, abandi Mugemana na Kwizera bari bamaze amezi 4 barasezeye mu kazi, kandi imishahara yabo itagisohoka ku ntonde z'abakozi ba leta. Hamaze iminsi humvikana urunturuntu mu rwego rw'amagereza mu Rwanda. Ahanini abaduha amakuru bakorera mu biro bikuru by'uru rwego, bakavuga ko hagati y'abakozi ubwabo harimo amacakubiri ashingiye ku nkomoko ya buri umwe. Isoko z'Ijwi rya Amerika zizewe kandi zuzuzanya zemeza ko muri uru rwego harimo guhangana hagati y'abavuye mu gihugu cy'u Burundi n'abavuye Uganda. Uyu utabariza abavandimwe babo bafunzwe avuga ko amaze imyaka isaga 10 ari muri aka kazi. Ibivugwamo nawe niko abyemeza. None se umuntu yabigenzura ate? Wabigenzura ukoresheje abantu barimo kwirukanwa, abo bose nuko utagira amahirwe yo kubabona, ariko ubabonye mukaganira bahita bakubwira. Ku itariki ya 11 z'uku kwezi, uru rwego rwashyize hanze urutonde rw'abakozi 411 rwirukanye, gusa ntirurasohoka mu igazeti ya leta.
urwego RCS rubashinja imyitwarire mibi mu kazi, ruswa n'ibindi. Ku miryango y'abafunzwe bakibaza uburyo babiri muri bo bari barasezeye mu kazi nyuma bagashyirwa mu gatebo kamwe n'abirukanywe. Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka nibwo Ijwi ry'Amerika yabagejejeho inkuru y'abacungagereza 135 bari bafungiwe i Rwamagana mu buryo bemezaga ko bunyuranije n'amategeko. Kuva ubwo babashyize ahagaragara 25 muri bo bagezwa mu nkiko, ariko bose bafungurwa by'agateganyo, bamaze hafi umwaka bahembwa badakora. Umwe mu bakorera ku biro bikuru by'uru rwego imbona nkubone yabwiye Ijwi ry'Amerika ko mu kujya gufunga Kwizera, Kimararungu na Mugemana, umwe muri bo yari yaje yitwaye mu modoka ye babategetse kwinjira mu yagereza, arabyanga ashaka kwitwara mu modoka ye. Isoko yacu ikatubwira ko abamukuriye bategetse kurasa amapine y'imodoka ye, abahawe ayo mabwiriza bakabyanga. Bagirusa, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Tuve mu Rwanda tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage b'Isake mu ntara ya Kivu ya ruguru bamaze amezi 8 barahunze ingo zabo kubera intambara. Bamwe muri bariko batangiye gusubirayo cyane cyane gucuruza, ariko basubira kurara mu nkambi. Jimmy Shukrani Bakomera araduha inkuru irambuye. Urwo ni urusaku rw'imodokari na za moto ziva mu mujyi wa Goma zijya Sake, izindi ziva Sake zijya mu mujyi wa Goma. Hagati y'imijyi ni ibirometero 27. Mu nzira twerekeza Sake byatugaragariye ko abakoresha umuhanda bagabanutse cyane kubera ko abari baturiye umujyi wa Sake hafi ya bose ubu babarizwa mu nkambi z'impunzi mu mujyi wa Goma, abandi muri teritwari ya Nyiragongo. Icyo gihe abaturage bahungaga ibitero by'umutwe wa M23 ubwo wageragezaga gufata Sake. Turenze mu gace ka Mubambiro, twinjiye muri Sake nyirizina. Icyo tubonye bwa mbere ni uburyo amazu yari asanzwe atuwe n'abaturage ubu yahindutse ibihuru. Ikigaragarira amaso ni uko ubona nta bantu bahatuye. Tukimanuka imbere gato tuhasanze Madamu Aline Mwisha, umugore uri mu kigero cy'imyaka 34, ari mu kazu gato ku muhanda aho arimo kugurisha ibicuruzwa bitandukanye, nubwo ubona ko atari byinshi cyane. Tubanje kumubaza uko byifasha ahangaha. Tunacuruza pombe na maji magari. Ngewe ndimo gucuruza ibyo kunywa ndetse n'ibindi bitandukanye ahangaha. Mu nkambi ubuzima bwabaye bubi, ubwo nahise mfata umwanzuro wo kuvayo mu gitondo nkaza gucururiza ahangaha, mu masaha y'ikigoroba nkataha. Ahangaha biragoye kuhaba cyane kuko uyu mujyi urimo imbunda nyinshi, harimo imitwe yitwaje intwaro, kandi urabona twahunze mu 23, harimo abazalendo, barimo Nyatura, PSLS n'abandi. Iyo bitaba ibyo abantu baba baratashe kera. Amezi 8 yari yihiritse, umujyi muto wa Sake utabarizwamo ibikorwa ibyo ari byo byose birimo n'ubucuruzi. Kuva kuri uyu wa gatatu muri santere ya Sake ahari hasanzwe hari isoko rinini, hagaragayemo abaturage bamwe baza gucuruza ibiribwa. Iri soko ribarizwa hagati y'imihanda ibiri, umwe werekeza Mushaki na Walikale, undi ugana Kicanga ugakomereza Rucuru. Bamwe mu baturage dusanze muri iri soko barimo gucuruza ibiribwa byiganjemo ibirayi n'ibijumba, bavuga ko kuba ubuzima mu nkambi butameze neza ari byo byabateye kuza muri Sake. Tunakia dandaza ibijumba hivi. Tugera muno tuje gucuruza ibijumba, ibirayi ndetse n'ibitoki. Biza bivuye za Mushaki n'ahandi, ariko ntabwo ducuruza nka mbere. Urabona twebwe tuva mu nkambi ya Rushagala na Bulengo n'ahandi tukaza hano Sake. Iyo rero bwije tutaragurisha duhita dusubirayo kuko ntabwo dushobora kurara umungumu. Icyo dusaba ubuyobozi ni uko bwadufasha tukazagaruka ahangaha iwacu i Sake. Mu misozi izengurutse aka gace irimo Karuba, Mushaki, Malehe, Kiwuli, Bukarara n'ahandi habarizwamo ibirindiro by'umutwe wa M23. Bari muri iyi misozi kuva mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, nyuma y'uko M23 yari imaze gutana mu mitwe na wazalendo ikabakura muri ibyo bice. Abaturage bazana ibicuruzwa ahangaha bavuga ko nabo mu nzira bitaborohera kubera za bariyeri nyinshi zihabarizwa. Ubuyobozi icyo bwadukorera niko bwadukuriraho ino mikangi yo mu nzira. Dukuraga ibijumba i Karuba, tukabizana twabigeza mu nzira yaduyi tukamuhamira ifura, tukabizana twagera muri bene wacu, ubwo bariyeri ya mbere ikaduca amafaranga amira ifura, ya kabiri ikaduca ikidomoro cy'ibijumba, ngo tukamuhereza n'amafaranga kugira ngo tugere mu soko.
nubwo ku manywa ushobora kubona ko uyu mujyi urimo abantu, mu masaha y'umugoroba aba bataha mu nkambi mu mujyi wa Goma. Bwana Tembe ya Kalinda, umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze dusanze muri iri soko, avuga ko aba bose batinya ko isaha iyo ari yo yose M23 ishobora gutera uyu mujyi. Hari icyo asaba leta. Ntabwo turagira igihe cyo gutaha kuko tugifite ubwoba bwinshi. Abaza gucururiza ahangaha ni bakeya cyane. Dukomeza gushishikariza abaturage kugaruka ahangaha, ariko ntabwo bashobora kuza kubera ko hakirimo umutekano muke. Icyo dusaba leta ni ugukora ibishoboka ikegeza M23 hirya cyane, bityo natwe abaturage tukabona kugaruka. Aha kandi ubona abamotari batwara abantu n'ibintu bava Goma bajya mu teritwari za Masisi na Walikale. Nubwo birinze kugira icyo bavugira kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika, bumvikanisha ko uretse kuba batinya umutekano muke ubarizwa mu nzira bacamo, banenga cyane uburyo bishyuzwa amafaranga menshi, haba iyo bari mu ruhande ruyoborwa na leta kimwe n'ahayoborwa n'umutwe wa M23. Kugeza ubwo twateguragiye inkuru, ntabwo twari twashoboye kuvugana n'ubuyobozi ku mpande zombi, FARDC na M23, ngo twumve icyo bavuga ku by'abaturage babashinja. Nubwo umujyi muto wa Sake ukomeje kwibasirwa n'ibitero bya M23, ubu ingabo za leta FARDC n'imitwe ya Wazalendo nibo bagenzura aka gace. Gusa ibikorwa byose byakorerwaga muri aka gace byarahagaritswe kuva aho abantu bahavuye bagahungira i Goma. Ibigo by'amashuri, sitasiyo za polisi n'ibiro bya leta bitandukanye byose kugeza ubu birafunze muri Sake. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Isake mu teritwari ya Masisi. Ijwi rya Amerika tujye mu Burundi. Amafaranga abanyeshuri ba kaminuza ya leta bahabwa ntahagije. Bamwe bagomba kujya gushaka akazi hanze ya kaminuza bagakora nijoro, abandi ababyeyi babo bagomba kuboherereza ibiribwa. Ni inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi. Murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda. Bamwe mu banyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi bakose amazu ku mutumba wa Kavumu wo muri zone Muyira ya komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko agafashanyo ngurane k'amafaranga baronswa katagishoboye kubabeshaho kubera izimba ry'ibifungurwa ku masoko hamwe n'uburaro. Hano tuba muri campus nko benzi nyinshi bariko baradoza ari nk'iyo bari nka 50 uzi ko zaja nko kwijana. Biraduhanganye irengarenga twaragura irengarenga za desa tukazifungura turi batanu, mugabo ubu n'izigihumbi ntizikwira. Ibi bihe tubayemwo muri kaminuza ntabwo biduhumuriza, ntibitworohera nk'uko tubizi neza. Mu ntango vyari vyoroshe, umupware yari yorohewe, ariko mu nyuma vyagiye birahindagurika, haragira yaho ubuzima bw'umupware buzimba. Abo banyeshuri bavuga ko bagerageza kwiyungunganya kugira ngo bashobore kuronka ibyo bafungura. Bamwe bavuga ko basahirizwa n'ibyo mu ndimiro barungikirwa n'ababyeyi babo, abandi bagakora akazi ko kurarira igihe c'ijoro. Ernest Manirakoze ni umwe muri abo, ari mu mwaka wa 4, avuga ko yatanguye kwiyungunganya ageze mu mwaka wa 2. Tugishitse no nko mu wa mbere, kubera umuntu aba yifitiye duhera aba yamanukanye, ubuzima ntibuba buragorana. Mugabo kubera ushitse mu wa 2 twebuse barayitebana, rero bakayiduha haciye nk'amezi 3, umuntu yashonje yarushe, kandi baduha quantité ntoyi y'amafaranga. Baze kubibona cyandi yungunganya cyandaraho yuko nokora ako kazi k'ijoro kugira ngo nk'ukuntu mbaho. Ubu ibintu bigorana cyane nk'ibura ry'igitoro, iryo riratuma umuntu bimugora kubaho kubera usanga ivyo kurya bace babiduza amabeyi. Ubu buzima abanyeshuri babayemwo bufise ingaruka mbi igihe bari mu ishure gukurikirana ivyigwa. Joseph Ndayisaba ni umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye n'inyigisho. Urashaka kubona mu ishuri umwana aje ukamwigisha isaha imwe ukaje ubona atanguye gusinzira, kandi asinzira ari umwe, urabona 3 ni 4 ni 5 ufise abanyeshuri 20 n'abangahe, asinziriye bana ugakubita ku meza bakikangura mugabo basubira gusinzira. Kubera iki? Barara batari ibikwiye, mu gitondo baza batanyoye icayi, wana n'ibi vyerekeye vy'amabisi bakaza n'amaguru bakamara isaha n'inusu mu nzira. Urumva ashitse mu ishuri acagira ibibazo, turabibona ni ibintu bigaragara. Uyu muhinga mu bijanye n'inyigisho avuga kuko gusinzira kw'abanyeshure igihe c'ivyigwa bitanguye kuboneka inyuma yaho leta ishinze itegeko nimero 100/18 ku itariki ya mbere ukwezi kwa 2 umwaka wa 2017 ritunganya gushasha ibijanye n'agafashanyo gahabwa abanyeshure bo muri kaminuza y'u Burundi. Ico gihe ubushikiranganje bw'indero hamwe n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta bwaciye busohora itegeko mu mwaka wa 2018 rivuga ko hagiye
gutangwa agafashanyo ngurane k'amafaranga 60,000 kila kwezi ku munyeshuri atangura kaminuza kugira ngo yimenye uburaro no gufungura. Ariko muri kino gihe Claver Nijimbere arongoye igisata c'ubuyobozi bukuru bujeje ubuhinga n'ubushakashatsi mu bushikiranganje bw'indero avuga ko ako gafashanyo gaherutse kongerwa gushika ku mafaranga 100,000 kubera ubuzima buzimbye. Murumva ko hari akarusho siko byahora byo bihindutse muri uwo mwaka. Mu bisanzwe leta rero kiragira kigoro kugira ngo abana bige bafunguye, bige bafise umutima mu nda, hama bashe n'ubwenge kuko ega nkuko babivuga hakora mu nda. Muri kaminuza rero naho nyene byagenze gutyo, barabadugirije kaga pre-bourse, nivyo ntavuga ngo karakwiye kuko ubuzima burazimbye biraboneka, mugabo leta irabiyumvira ko nico gituma iguma ifata ingingo zishoboka kugira ngo bashobore kwiga batekanye. Nubwo ko gafashanyo ngurane kongerewe, uyu munyeshure wewe abona ko atacahindutse, akanasaba leta kugarukana uburaro. Nubwo bavuga ngo barakongeye, mu gihe ibintu navyo vyagumye biduga bitigeze bikoroka, ubuzima buguma buri hahandi nyene. Harava ko kantu gatoyi, ariko umuntu acabiba mwuko nyene, kumbure mugabo turizera ko impinduka izohaba. Abanyeshure bakaba mu bigo vya kaminuza bagagaburirwa na leta, bakaronka ibintu byose bishobora kubafasha mu byo baba bakeneye. Umwigisha Joseph Ndayisaba abona ko leta yoshiramwe inguvu mu gukemura ikibazo cyo gufungura ku banyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi mu gukorana n'abikorera ivyabo. Raba n'ukuntu bakubaka bagahama parcelle abantu bakubaka uburiro abanyeshuri baja gufungura ku mahera make binini hafi y'amakambus. Ivyo rero n'ibibazo kenshi na kenshi ngira ngo tusamarako, ariko bituma abana batamenya bayogwa ari benshi. Twe tubigisha tubase mu ishuri turayo. Mwitangazo ishirahamwe Orikome gishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatunga ya leta ryandikiye abamenyesha makuru kuri wa gatatu, yarerekanye ko ibiciro by'ibyankenerwa byaduze bidasanzwe ku masoko. Hafi igice c'ibidandazwa by'ibyankenerwa bishika kuri 34 biri muri iryo tangazo, ibiciro byigwije ko kabiri n'akarenga kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka gushika muri uku kwezi kwa 11. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tuve mu biyaga bigari tugaruke hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida watowe Donald Trump arashaka kuzashyiraho urwego rushyashya ruzaba rushinzwe kugabanya amafaranga guverinoma ikoresha no kunoza imikorere yayo. Abasesenguza ariko basanga ruzahura n'akazi katoroshye. Temistokle Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru. Abaherwe babiri, Elon Musk washinze akaba na nyiri ibigo bya Tesla gikora imodoka zitwarwa n'amashanyarazi na SpaceX gikora ibyogajuru n'ingendo zo mu isanzure, hamwe na mugenzi we Vivek Ramaswamy, umunyemari wigeze guhatanira itike yo guserukira ishyaka ry'abarepublikani mu matora, nibo bazayobora iyi ministeri nshya ishinzwe kunoza imikorere ya guverinoma. Nubwo mu nyito yumvikana nka ministeri, uru rwego ruzaba ari nk'akanama ngishwanama kuruta kuba ministeri isanzwe. Impine y'izina ry'uru rwego ariyo Doji bigaragara ko ari igihangano cyavuye mu ntekerezo za Musk ubwe. Bwana Musk, umuherwe wa mbere ku isi, kuva kera yamye ashyigikira ifaranga koranabuhanga rizwi nka Dogecoin. Musk na Ramaswamy bihaye itariki ya 4 y'ukwa karindwi kwa 2026, ni ukuvuga ku isabukuru ya 250 y'isinywa ry'itangazo ry'ubwigenge bwa Amerika, nk'igihe bazaba bamaze kurangiriza umurimo wabo. Ibikorwa by'uru rwego bashinzwe kuyobora byitezwe ko bizagera mu mfuruka zose za guverinoma yagutse ya Amerika mu gushakisha uko bagabanya ingengo y'imari ikoreshwa nuko barandura imikorere inyura mu nzira ndende kandi zigoye zifatwa ry'ibyemezo. Atangaza ishingwa rya Doji mu itangazo yasohoye, Donald Trump yagize ati: iyi ministeri izaharurira ubutegetsi bwanjye amayira yo gusenya imikorere itinze ifatwa ry'ibyemezo muri guverinoma, yo kuvanaho amabwiriza akabije atari ngombwa, yo kugabanya isesagurwa ry'amafaranga no kuvugurura ibigo bya leta. Musk yatangaje ku mugaragaro ko bigomba gushoboka ko hazagaragara tiriyari 2 z'amadolari y'Amerika zishobora kuvanwa ku ngengo y'imari ya leta. Ayo yaba ari hafi 1/3 cya tiriyari 6.1 z'amadolari guverinoma yo ku rwego rw'igihugu yakoresheje mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2023. Kandi ibyo ntibyagerwaho hatabayeho igabanuka rikabije ry'ingengo y'imari muri serivisi na porogaramu za leta. Ramaswamy we yerekanye ko iryo gabanuka ari ryo we na Musk bazasaba ko ryakorwa. Mu kiganiro kuri televiziyo ya Fox News mu minsi mike ishize, yabajijwe niba bateganya guhagarika zimwe muri ministeri. Mu gusubiza yagize ati: turateganya igabanuka ryagutse
turitega ko ibigo bimwe bizavanwaho burundu. Turateganya ishyirwa mu ngiro ry'igabanya ryagutse ku nzego za leta zitwara amafaranga menshi. Turateganya kandi igabanya ryagutse mu bahabwa amasoko na leta ndetse n'abandi batuma leta isohora amafaranga menshi. Yongeyeho ko abantu bazatungurwa n'uburyo bizihuta kujyana na zimwe muri izi mpinduka. Imiryango iharanira igenzurwa ry'imikoreshereze myiza y'ingengo y'imari ya leta yitondeye kugirira icyizere ishingwa rya Doji. Tom Schatz, umuyobozi w'umuryango Citizen Against Government Waste, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko Doji izaba igenzura rya mbere rifatika kandi risobanutse ry'abikorera kuri guverinoma kuva ku bwa Perezida Ronald Reagan ubwo yashingaga urwego yise Grace Commission hari mu 1982. Aka kari akanama gashinzwe gutanga inama z'ibyavugururwa ngo habashe kugerwa ku mikorere inoze ya guverinoma. Icyakora Schatz avuga ko gutanga umusaruro kwa Doji amaherezo bizava ku zindi mpamvu iyi komisiyo idafiteho ububasha. Bwana Schatz ati byose byaterwa n'icyo Perezida Trump ubwe akoresheje inama yagiriwe. Inama zigomba gushyirwa mu ngiro byanyura mu mateka ya perezida cyangwa mu mategeko, ariko bisaba ubuyobozi ndetse yewe bisaba inteko ishinga amategeko akenshi ngo inama zishyirwe mu ngiro. Mu itangazo yasohoye nyuma y'aho Perezida Trump atangaje ishingwa rya Doji, Maya McGuinness, umuyobozi w'umuryango Committee for Responsible Federal Budget, yashimagije umuhati ugamijwe muri icyo gitekerezo. Icyakora yaburiye ko bizasaba ubufatanye bw'amashyaka yombi kugira ngo impinduka zifatika zishyirwe mu ngiro. Madamu Maya yagize ati icy'ingenzi cyane ubu buryo bizasaba ko buba bwumvikanwaho n'amashyaka yombi mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ishyirwa mu ngiro ry'ibitekerezo rigerweho kandi ritanga umusaruro. Inama zatanzwe bizasaba ko zishyigikirwa n'abagize inteko. Ibyongera gushimangira ko ibi bizasaba ko biba umuhati ushyigikiwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibyo bigasiga amahitamo yose ku meza kugira ngo tubashe gukemura ubusumbane mu ngengo y'imari yacu. Komisiyo iyobowe na Musk na Ramaswamy izaba ikora igenzura ryayo ku ngengo y'imari ya leta, aho menshi mu mafaranga akoreshwa na guverinoma ashyirwa mu byitwa ibiteganywa mu itegeko bitagombera kugibwaho impaka. Amafaranga leta yishyura muri ubu buryo mu mwaka wa 2023 yari yihariye tiriyari 3.8 mu ngengo y'imari ya tiriyari 6.1 z'amadolari y'Amerika. Ibiro bishinzwe ingengo y'imari mu nteko ishinga amategeko bivuga ko umubare munini wayagendeye ku rwego rumwe wari tiriyari 1.3. Ayo yishyuwe n'urwego rw'ubwiteganyirize, gahunda ya leta ishinzwe kwishyura abari mu kiruhuko cy'izabukuru. Leta kandi yakoresheje andagera kuri miliyari 448 z'amadolari y'Amerika mu gufasha abandi banyamerika barimo abashomeri n'ababyeyi ba mikoro make. Ayishyuwe na gahunda y'ubuvuzi ya Medicare ivuza abanyamerika bari mu zabukuru yari miliyari 839, mu gihe yatanzwe na porogaramu ya Medicaid ishinzwe kuvuza abanyamerika batishoboyeyo yari miliyari 616 z'amadolari. Ikindi cyiciro gitwara amafaranga menshi ni icyitwa icy'ingengo y'imari y'inyongera. Aya ni amafaranga inteko nshinga amategeko yemeza buri uko umwaka w'ingengo y'imari utashye. Mu 2023 akaba yari tiriyari 1.7 z'amadolari. Aya ni amafaranga agendera ku bikorwa bya buri munsi bya guverinoma. Igice kinini cyayo cyakoreshejwe na Minisiteri y'Ingabo nangana na miliyari 805. Miliyari 917 z'amadolari zisigayeyo yakoreshejwe na minisiteri zikomeye, inteko nshinga amategeko na perezidansi ndetse n'izindi nzego za guverinoma. Icyiciro cya nyuma cy'ingenzi gitwara amafaranga ni icy'inyungu ku mwenda wa leta. Nubwo guverinoma ishobora guhitamo kutishyura inyungu ku mwenda, gukora ibyo bishobora gushyira mu kaga gakomeye ubukungu bwa Amerika n'ubw'isi. Inyungu ku mwenda mu 2023 zatwaye miliyari 659 z'amadolari. Ntibirasobanuka neza uko urwego Doji ruzaba rwubatse. Niba rushyizweho n'iteka rya perezida, rugomba kuba rugengwa n'itegeko rigenga komite ngishwanama. Iryo tegeko risaba ko hafatwa ingamba zimwe na zimwe zigamije ko habaho gukorera mu mucyo kandi ryifitemo amabwiriza yerekeye ifatwa ry'ibyemezo hatagendewe ku nyungu n'amasano runaka. Aya mabwiriza ashobora kugonga Bwana Musk, nyir'amakompanyi menshi afitanye na leta za kontaro z'agaciro kabarirwa muri za miliyari z'amadolari. Icyakora Doji iramutse yubatswe nk'ikigo cyigenga uko cyakabaye gifite abayobozi bumvwa na perezida, ayo mabwiriza ntiyakurikizwa. Nshuti turi kumwe, aha niho aya makuru ahumurije. Mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika, maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas